ate mapatid namin wali galbong kamong tuwa kata debata. Alu-Alu mamang tuwa na Jesus Kristus si Tobus nasa akan usata. Oleh ate mapatid namin wali galbong to Jesus Kristus. Alu-Alu damang mamuse tuntut di porbadia na mga leong bisut doon roha doon para motiyon dihita sa luhurla. Boleh ate mapatid namin ko dulong ko to Debata situlusanay mga peraja namin ado luma tuamat karaja do ilata suripada gania lalulo. Alam pada namin yung kanilong ko sa ulay mga kapatid namin ay manong memahami asa Sianjur itong mula-mula Sianjur mula Tompa baik damang mula-mula nos padugo maatu warga soba.